Libutan ding mabilis sa pamagtas ng presyo ng panyaluan, metong kareng panenayan daring talapagobra. Ing miragdagan mo naman ng karelang sweldo. Kay bat ning public hearing ang pong deliberasyon, may aproba na yung 40 pesos sa dagdag king sasaluran daring minimum wage earners king Central Luzon. Magumpisa ngayon Lunes, October 16, epektibo na ing wage increase. Agpang king Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB. Ing dating 460 pesos sa minimum wage king non-agriculture sector, maging 500 pesos ne Balangaldo. Sakop ne niting probinsya ning Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Kampong, Zambales. Para yay ni kareng establishmentong ating apulo o mas dakal pang empleyado. Nung mas mababa no man king apulo ding talapagobra, ing aldawan dang sweldo, patak king 493 pesos, na dating atsumo king 453 pesos. Ding plantation workers naman, malibat king dating 430 balang aldo, magineng 470 pesos ing sweldo. Kabang ding king non-plantation, ing dating 414 pesos, mitas king 454 pesos. Pangaras naman king retail at service establishments nating apulo pata sa staff, patak de king 489 ing karelang tanggapan, kumpara king 449 na dating sweldo. Aliwaya rin ng rates karing establishmentong ating less than 10 na empleyado, 475 pesos ing karelang tanggapan, kumpara king dating 435 pesos. Atin mo naman 40 pesos sa wage increase king probinsya ning Aurora. Para kring non-agriculture establishments, ing bayong aldawang sweldo at sune king 449 pesos. Habang ding at king agricultural firms, tumas na king 443 ing dating 422 pesos sa aldawang sweldo. King retail and service establishments naman, magineng 384 pesos. Dapat mag-reflect nitang payroll period October 16 to October 31. So, i-reflect na nitang additional 40 pesos. Pero, paalala mo, Jen, kanyang minimum wage earners si Mine. Batula no, manding mapilang kabale na katalamitam ng CLTV 36 News, king 40 pesos sa dagdag sweldo. Mupin, pamurin kano sa patini, uling halos 7 man kano panandaman, uling balaos pamuring mitatasing presyo ng panyalwan at serbisyo. Malaking tulong na rin po sa amin, sir. Kung ano yung rate ng Maynila at saka sa province, ganun na lang din sana para medyo sumapat po yung para makabuhay ng pamilya, sir. Masyado yung dita kita. Kasi kung dagol ng inflation po, kung karagol na ning may dagdag ka rin panyaluan. Alay man pong kwenta ito eh. Wala ang senti mo ya mo. Dapat consider darin na kang makanano ka daguling gastos. Mga daya rin dagdag dang ibigay sweldo ka rin kaya ikaring kalupaming kay magobra. Inaprobane ning RTWPB ang dagdag sweldo pauli ning pamagtasking presyo daring panyalwan at timurin ding petisyon na simpada ring mialiwang labor groups. Migpaganakane man ning chairperson ng RTWPB at Department of Labor and Employment Region 3 Director Geraldine Panlilio, karing employers na talo kila king bayong wage order. Ilawin tamo kanya ning compliance daring kaya katamong employers kaya adjustment ay ni through inspection. Ngayon ni adwane mang bagay itang routine na randomly pilinan nila retang inspection ng tamo. Pero nung halimbawang ating magobra na baluda na dapat nang i-adjust, tela pa i-adjust, pwede mo namang mag-file lang complaint or mag-request for assistance para akit ni mo rin itang dapat na adjustment ibiyeta ding employers kanila. Dingeta Loki, malyari la ka ng mikasuhan at makulong bababaking adwang banwa at malyari mo namang mamayarang fine na 100,000 pesos. So, eta na po sana paparas kitang makanitang sitwasyon. In mo pong pakisabi na ng Department of Labor and Employment nung pwede pong mag-share tamo kung ditak mo rin kitang panakitan tamo. Itad naman po sanang maging benefit na akwado din kaya katamong workers. Balo mi naman po, may balik kaya rin po ito keng productivity at makapamiyela pong mas masanting na serbisyo na malyari din pong makasaog keng kumpanya later on. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Jennifer Salenga, ating pusong makabalen.